Danas spremamo sočne pureće šnicle u brzom i jednostavnom umaku. Savršene za ručak kada želite nešto ukusno bez puno komplikacije. Za početak pureći file režemo na tankije šnicle i lagano ih istanjimo čekićem da budu mekane i brže gotove. Zatim ih začinimo sa malo ulja, suhom mješavnom začina i biberom, tek toliko da dobiju finu aromu. U posebnoj zdjelici umutimo jaja, dodamo prstohvat soli, malo bibera i sitno sjeckani peršin za svježinu. Šnicle prvo uvaljamo u brašno, zatim u jaja i kratko ih prepržimo na maslinovom ulju, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Kada su gotove, vadimo ih sa strane, a u istoj tavi nastavljamo sa pripremom umaka. Dodajemo sitno sjeckani luk i bijeli luk, pa ih kratko propržimo dok ne zamiršu. Zatim sve zalijemo temeljcem i pustimo da lagano proključa, kako bi se svi okusi lijepo povezali. Dodamo još malo peršina za dodatnu aromu i svježinu. Vraćamo šnicle nazad u tavu i lagano ih prelijemo umakom. Ostavimo sve zajedno još nekoliko minuta na laganoj vatri da meso upije sve sokove. I to je to. Dobijemo predivno mekane i sočne šnicle u bogatom umaku. Prijatno i uživajte u svakom zalogaju.